Because of Shkatawalinti, next year, Kramiko Ghana, or I say, me lacking too much. Mammy Bodo no papesa. Mammy Bodo no papesa. Oh, I don't know you made the power. Shatta, I feel so. Be a local crew. A veggie Chris, a burn so. A bedroom said, but she's you. Pack TV, the pride of Africa. Yeah, that's all a surf free. I all a Cote d'Ivoire. My mama Mohaya, no more batching como, afa aha, and Ghana home, near my master afa Ghana. And then never call me your hand, no mudi waha, never be never my macabre and first thing. But you have me alaye bobo. Alaye Bobo, alaye bobo. Alaye bobo. But you're from Cyril. Cyril. Sirini. Yeah. Sirini. Yeah. But to me, from Esco, I from Ibrahim. And you presume me as if you are. I mean, the papa of Esco. I ain't tell Betty for me. Yes, Esco, Sirini, Alaye bobo. Oh, Surf la Cote d'Ivoire for any idea share has say. Alaye bobo. Then what's Afa Ghana? Oh, sister, Ghana de yati hozen bebre. Ghana yati hozen bebre. Yata alcohol, Cote d'Ivoire. Nso ano so di mu wo ba no he ya ndi Ghana de yenim ho in Ghana ebusan wo kro mo in Ghana nti wo ko di he fa na ya na ko de ndwa na ya ko di ze pa twa me ya drobo na meta ko fan dare no e ba beto ne okay Sirini nso e ya bon by move sane ko drobo da bia to ne ka de ko e ko pezi san ba don me ya fenga se binum kwa aha da bia ni ko liso ya ne ane na de ba beto ne ka de gu he Asana ko drobo ya ko kari asana ba donc nomne donc Ghana me da ninga na kro bia so sa bon this ba no ya na minim voilà this ko kuma seda dabi this drobo da ma ko da ba ko drobo bainti ana ah bon drobo be drobo bia he voilà ville bon drobo bia ha ke ha sister but me dey oh Esco ni Ghana you can't be a money jump pa me de bia kan say Ghana de bia me nyesika po a na me kwa bom bra because Mr. Ghana brekum next year ko di show boy bo ara say the Ghana me like too much mu follow Ghana Blasters and as a Ghana ball yeah Ghana ball there oh because of what some agent the Ghana them like Ghana throw match cruise to say yeah anti Ghana them ko pa onu kura onu ye mi player Christian Atu onu yo mi player pa me pe onu asem di Ghana de sport o mo pa ya no am so pe Ghana ni so ne kino kenki wala odi ba sakode so pe na asem pa manage Ghana ho sakode obojo nkama oba me ho to me ene ye ba nyum a sakode anyum na nti say sakode anyum be na beto mai bon sa ba mi di ne nyum na doso ba mi di nya bi mo de na ba ni betima we enko ye ko Shatta wali ma betima nya jo kakra bi mo ho nti ene mai Shatta wali bi Shatta afia so obi a ko ni krom e be ji Chris e be ba nso e be no se be shishi o I surf from all la Cote d'Ivoire and ni omu di Ghana ho komo so anyum ben na wate na dance na anyum ben na beto mai me je me 30 anyum pa bia me pina se yo kwa Kesse no nyuma ye fe se Mammy Bodo no papesa Mammy Bodo no papesa oh ono no ye me de pa also oh me de me na kero Shatta wali me boninti because of Shatta walinti next year Kramiko Ghana or I say me lacking too much because Shatta wali no bon what you see Nelisa happy birthday for my cake apart me like it too much so I love you so much yeah buy local games a Ghana you Kotoko has ni emu dey na follow and I say emu dey no me dey me follow Brekum Kesse me pour myself too much ya Kotoko ne has mu dey na pe Kotoko obi has but has dey on bon me dey pe Kotoko Asante Kotoko me so be Asante Kotoko no tia me pepa me feel ya adentia by Kotoko be team no team ada come up be bobo kama don me feel pa omu gina mo na so da bia omu no wa anim onu je ta omu achi no tiase ti say Cote d'Ivoire ne Blaster bobo a wo ha ide baka so support Cote d'Ivoire na be ko Ghana patro ha de o say bion fan say be gum kire ni kuro pan ko me de sport Ivory Coast mi kuro Ivory Coast it players be na onim Cote d'Ivoire players we free za yo Eric Bayi yo Frank Kesse yo equipe FN Yaya yo Seri Michael yo France Justin Okuna yo Sangare Ibrahim ina bia ho na
mate otumfo Asante hininka. Ani yatininka. Otumfo say so. Ya matininka pa ona me down na da Roma matininka. O se o ya de pa hin kese ba me mininu de me matininka pa. Then I was what afa no. No de otumfo say tutu oyo say Ghana ba bibi Asante mu hin kese pa ya tinin di ba ye hida nim no. Ba woni say biade san de yeda nis kantino intimi nkase bia kwa kwhwe no mai say wo ye ntino enye sika bia kitima kwhwe no because ya tini ntin Cote d'Ivoire bia be fa bia ni tia fa o tu fo say tutu o say o hine kese pa ma yeda nim no ba ni say one day bia kwa kwhwe no na onso bacho o say tutu minim de ba ma hu ni picture hindi no so fata no udru kumase a bia bonintin odone mai oni ntia so penasem no ini so akonya ba so beka bibi acho otumfo de na beka otumfo de amemwane da onya hini no nkoso ba so ken betima kan kire na amemwane o mana hini no nkoso mre bia na me man kwatintini ba me penasem pa o hini bia o ya opo mama ni je metini ntimpa bo ma da na ho atompa mere ana me kanu minim no nanso sisi a manfo nti boninti no otum se obi a ayo good bara se wiase de onyo good a enti mundi o ya na enti bontimpa ntino ne de onkoso anyo na dwuma yo no nyame nhira no bebre bara se ye fanse so otumfo e ba hada kwa sen na besi ayo enti me meti se e ba he na kura why se shawele o ba he na I say president akofo ado ba ha no onya dom kra sa say otumfo na na tutu wa say president Alassane Ouattara awa ba he betima da fun kropa ma no na kura ye na brekum hima ba he kura na no kuma so ba he no ade ye no kura president kura ba ha ye nyina asade no sister esewani ezeka kire esewani sister obi aye ni da na so ade ye no kura no na mu na ni aji wow Pack TV for ana ba ha no mudi nkomo ti den na abeka che Pack TV Bible nende mekman chese nyame ma bia na dwuma ngoso kama ba me de twi no me hedande mem kan bono ba kene kan do ma bia na dwuma ngoso dwuma ni bia obia ma on shira bia ngoso so bia ho beto o mre bia ti kan French katem che o mind for omun Pack TV ça omun ko YouTube nyam ko ça. OK, en fait mes fans, moi c'est Cyril donc je me ouvert comprendre concernant ce qui nous a imposé puisque la télé est une télévision qui est nécessaire pour eux. Donc, je me dis que non, les amis, connectez-vous sur YouTube pour puissiez vous être élégant pour la nation. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Merci, Pack TV, je vous remercie beaucoup pour aujourd'hui spécial pour nous. Parce que grâce à vous aujourd'hui, je peux dire que grâce à vous aujourd'hui, je suis à la télévision en train de parler. Donc, tout ce que j'ai dit à la Pack TV, que bon, je vous remercie beaucoup. C'est ça. Grâce à vous aujourd'hui, on soit à la télé. Donc, merci beaucoup. OK, Pack TV, nous vous remercions ici aujourd'hui. Vous êtes venus à souffrir. Grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes ici. On vous remercie beaucoup. Vous avez beau fait. On vous remercie. Merci beaucoup, Pack TV. Je vous remercie beaucoup, Pack TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pack TV. Merci beaucoup. Voilà. Puis tu comprends pas la langue française. Donc, ici, c'est Assuefri. Ici, c'est Assuefri. Non, c'est tout ici. Assuefri, la Côte d'Ivoire. Pack TV. Pack TV. Pack TV.